Usisi wentombi kaNhlaka, angithi uyakhumbula ukuthi intombi kaNhlaka agcina imtshelile ukuthi akaphathekanga kahle ngoba kwafona u-Akhona esahleli noNhlaksi bese ethi abahamba mise esangomeni. Cabanga uba isangoma baya kusona. Indoda ka-Akhona! Bafike-ke bafuna umuthi, sengilikhohliwe igama lawo. Bafuna umuthi thizeni abanikezeke. Cha, hhayi usisi kaMandisa ayisho ukuthi uy'jwayele lezi zinto njengoba uVetani wawubiza ngegama nje azange achaze isitori ukuthi mhlambe yabo kwenzeka ukuthi nokuthi kanje into engasisiza ngayo. WaVetani wathi nje ufuna umuthi othize. Sisi kaMandisa, tell me the truth, uzijwayele lezi iy'ndlela abanikeze-ke lo muthi abawufunayo le sangoma lesi bese sibanikeza nama-instructions ukuthi badinga ukuthola into nje yokugqoka.